Fariñas bus number 67. By the way, my name is Frankie Antonio Bea, your bus attendant for tonight. Kadagito'y atirada na, mapa-elect ka. We have a lot of prizes and a lot of surprises because later on guys, we will witness our two drivers. Teko na kung they prepare a special dance number for us. Nagsala na tumaramdam ako. Palagpakan tayo na ako. When nakail-elect ken saan ka ang makaturog iti uneg ti bus, no kasta a bumira isuna. Once again, my name is Frankie Antonio Bea, your bus attendant for this afternoon. So now, come and join us. Iti kami pigsaan, iti orok, show your hidden talent. Yes, so may kayong des. Bus number 67. News Portal Ilocos presents Mr. Frankie Antonio Vea, the viral conductor of Bus 67 T. Fariñas Trans. Ngem kasano nga ta isuna, anang rugi akas maysa a konduktor. 5 months ko pa lang actually dito Fariñas sir nga nagkong conductor sir. 5 months ko pa lang. So rugi ito nga nagubra sir. So how's the experience? Naragsak sir kasi thank you Lord kung napakid. Dati ngamin sir kat tricycle driver nak ito'y lawag. Tricycle nak sir. Yung nudod doma sir, tricycle nak magpailang kidi. Tapos naragsak klata kasi ado di ka salsalam mo ang pasaheros kasi sir. Kasano nga ta isuna, anang rugi akas bilang funny konduktor. Nak nga makiin na ko iti pasaheros kami sir ng DJ at the EJ may isang nga pasaheros ko iti nga taga Nagilian. So DJ Tirogi na nga di ka ko i-vlog di kita kuya kung na namin kasi sir di ka ko mai-video. Tapos iso DJ Rugi na nga nagpaayaya mag sir DJ kapipigsaan iti orok. Isunat nang i-video. Ngemhan na nga naala amin, ngem ada jay part na nga yung video na tas insend na kanya. Tapos impos ko, kunak ay mayat gayam kunak sir, mayat gayam kunak. Tapos the next day, iso DJ nag day trip nakpadasag man iti agpaayayam iti agmatuon kunak day trip 2 PM na iso DJ nag-viral pa nga may sa sir nga DJ duwa nga babae nga nangi-video kanya nga ti parang nga gargara kahit agbiyahen kas la kasi iso DJ sir iso intuloy-tuloy ko ba't nga nagbid-video kas dayon Kunana, asaan nga inal daw ket kayang-kaya na tagpakatawa, mudaduma ket adamit tay marigatan ni suna aglalo no ado ti panpanunuten na. Amot sir lata kasi no daddo mga min dati ada kami ti target mi met nga quota mi kasi ko mano tay basi ada tay time na kami met nga especially no weekdays kat Monday nga Wednesday kat hanunay nga isut adot pasaheros kasi adati adamat lata ikarkarigata mi lata matay gabi met agpasada adala tamat ma porsyento mi kasi iso DJ sir iso lang bati anana ti adati time na nga ti agtitipon iti adita panunot mo tapos maratel ka kadi pasaheros adala tamat digiti daddo mga agriri apa ititito ko kas lang kasi ko ma awan basta ti pampanunutok lata sir kat DJ agparagsakak itata paragsakak digiti paseros DJ lata ubing ko ya putot ko ngamin sir kasi lata pampanunutok kat ragragsak lata DJ lata pampanunutok sir kat digiti paseros no ko Kabayatan na, at damit dagiti tattao apagyamyamanan na unay. Thank you kanyayo amin nga nagi-share kada agre-react kadigiti videos ko. Sabi ko matahang kay nga maumuma nga mangsuporta kanyak nga upload kadigiti content videos kasi daki iti mang ragsak kanyak nga mangtedmang paragsakbot kadi sa digiti pasaheros nga may tulumugan to kanyak kasjay. Sir Rodolfo C. Fariñas, CEO, Mr. Kastamit kini Honorable Vice Mayor Ray Carlos Fariñas, isut COO mi Mr. Ken Ma'am Ria Camille Fariñas, ni Ma'am Ria Cristina Fariñas, Joseph Ryan Christopher Fariñas, G. Fariñas, Rudy Cesar G. Fariñas, Sir Baby Boy, ni Sir Rudy Cesar G. Fariñas II, ni Sir Baby, so manager sir, ken ni Honorable Rodolfo Christian G. Fariñas sir na ako bukal ni Sir Junior sir. At dati balakad na, kadagiti tattao akang runaan na
kadagiti pada na a konduktor. Ano kanya nga pada nga konduktoran. Thank you kanya, shoutout kanya yung aming nga konduktor kan pada nga. Pada konduktor kan digiti drivers, especially digiti empleyado ti Fariñas kan digiti secretary mi diti terminal, Manila terminal kan lawag terminal kan J shop. Adudan iti makamamumot kanya konduktor nga aglalo nag-stop over kami sir. Hello bes, anada na nga bakan kung porada na ko kanya but kasjay so nga kasi no adda digiti gundaway man nga pagkapsutan iti pasahero aglalo itataka kangin na iti crudo diesel ket agan anos tela tata karkararag tela nga dumteng to nga agsublinto ba lang iti amin tapno makapagpasada tay ken makapag porsyento tay iti nasaya at metlang kasi. Dahita ti pakaistoryaan ani Bus 67 Conductor Bea. Ket agbalin kuma daytoy nga adal anuman adda dagiti dumteng nga problema ket ditoy nga iisem wenno ikatawa ket kalpasan na sangwemon dagita a problema tapno nalaglagan. NPI 2 News Portal Ilocos.